nara malaka nyam kanas de ala kontin barwani lingwasme bana rach ke kwi kor dan chitok kam jana korodian kormdi mission edishop ke jendang jokwi de baro shekanak agenda nan bana kwen gwasme gwasme mo rach selbke me yadi de no te ke kwen kwar me balat kawshe mane kamina karodian bari por me bana jelingen full ko bimandan le rode bi ngach ano ngum to ke ngum le rode a very important message ano biarun palping ke lengde ko di yemadan le rode dor janin win mi di yenaling ko riut ngwane chakaling by the way but na me insecurity issue to dor jani insecurity midit bana mandan le rode gwabe bana jeling le rode banatin kontin nakarodian kangani ke ngum shoda la renden bukon gu ke jari por mene nyua kaniri ko kenen wala shanga welka pai badak ron kina dangro jendangro wid bakel ban information mishikana me ban jeling kata dan inshallah ne je ki shanu ngi no kari pon mishalat gwase me wa kurse to ka chanka bangwan ka pai badak ron kina dangro wid jendangro wid bakel re koro mo nyini ne tila yidur ke jankarodien gwat mishali ari ketel cam ala gwada la okotetin katoinos county ka warab state korma tuoge ka jan changa bangon ka paibada uronkina dangro ujendangro wid bakel according to information ke lerdan chalad gwaseme chalado nene ne di shop jandang dugud baro chakanak ka ne dangwal badak ke wenyam ti chamoy ka bot re kordan ci tuog gwaseme wa teke den midin mi shoda yalika ke ne teka match tilamwane ke ngene jana korodien ka targedien ku kan targa na dor mishale panarik community kene de kontin tin kwa targa de kor mene kor ci toga ka jan korodien chala do nene chador shola akogbuma chaja wang keliu mi jang ne tin wan kare duara mo ko bugarodian bar gwada dana shukuru che twokten ano shigorodian barerop gat dit man eneran right now chala do tana ngoda kan kanejek some of them they are missing gat chaga jek kwai ko goda koni chi man chi ko wetina mani didbo ko kor mi dit mi chala do no kor mi bej chinete content unimi tila jang chi kana confirm amre gadan chi twokake right now milaro den tama dor jani winimi ka je report mu ko na linga ban kulwe kam do dien ne di jandang di baro shakanak kane dangol badak ti shamoy ka bot gwad ci korche toktin karich ketel cam ke doro ka toynos county ka warab state dor jani korodian ka shanga bangwan ka pay badak ronkin dangro jandangro wid bakel aname akur muto kam jani korodian akor muto kam jana kor je ci kontu man chana galinga warab state ka kor jong te payu ke payu ko right now mi ci kor ce to chini de kontu ga juba specially kuma self ke mi yadi chedier ka janke na kor na korodian me chana ci kon me chala de michael makuilo ci kon diala ling shela de wonene wati ke deni SSPDF deni South Sudan People Defense Force teacher ajakan winimi ku ko re no kor ke ngumu kan lel watan den ci gorodian go jako metken ka tugduel kel an wanamo dewo jena tugduel mo don tugduel mo moy ke bong lech wa chade ne mat ado ci go re kor mo ke ripo de dane ci bin ko na ti jen kor nyam me ci na ka lon kan jang gorodian mpaye me ke liu ke to ne ke jen pay baro pay badak special pay baro abega pay badak ma chete lis ngwandi to ka ne re wi ka warab winimi kam jana korodian ne me ci kam no kana jang lenga jagwa akam jane karodian akan nagrodian on me ci michael makuilo me ci rwach chala do ne bikene ti ko la governor biken ga chol ka do dan to kor ka ja ko chala do tene de chirodien involved ana shu michael makuilo chola do ne ko michael makuilo ba jaram dan la kor ka parliament tam right corner
chela de wonene ajeni achang ba de mi ba jagan wini mi chenyo de no ti ka kurm ba kapchong ajeni cha de jakka de kurmo de jawrech of course ne ron ko igmana le rode neme siaz mi le rode kam din ko kan jang re dwarin wini mi rai kan ga jubano te ga kuin kwarmanat ke bat tel kuin kwarman le rode ko gane ti woni kan gamna ka rodien ajene kwalan me dan wonene mishi mal cha jalat ci doctor ma char chela da joj ke video mi chala che wonene men balan mishi mal che ben ba ne to manaken rewi ke so sudan ba meken ba captain ken ba ke ko do mo gwashi ma do mo jek ko me ka ko do ko do mo jek che mi let self ke mi yadi de eno jaga na wana wa ke ko bom wa meken wa ke chela no mo chi jen la chongone na da ke ne mal mi che ben ba di ba ko gor bana roch ko ba ngaje nodi ci kuma chamat ci dag ma char chola da wodi men yam bala jene ba na sen kon tila jiwch ka korga mi ci malche ben ci na ci garo ci malche ben kam kuma spela yo ki opposition ke kuma wai ke sel ke mi yadit and then men yam man balat ba disam men ba ji carried out ba me ba ka kep ko ci kan rete tugbe la nyi ci kan bile nyi ni nuore ni jankor din ba kap chongo kuma men yam ba me ba ka kep men nuore ma kap ko me ken ba me jana ba ka kep ma kap ko me jana ba me ji murle ba ka kep ma kap ko me murle ba me ber ba ka kep ma kap ko me ber ba me ji ko te ba ka kep ma kap ko me ji ko te ba me tet ke sholo community ba ka kep era muten wena mo ke le me ken dia ba ka kep kuma ko cha ba kem dor kel karwade en disam man cha blat kwikel ko wal pal ke dore ko ken ko jenda la sel bu kimi yadide me dan che gujino den mo der mi ken der ka kep ko bom ba che back fire ka ci ma cha cha la jojino de gwawti dial ba ka par kap ko me ko ci dor ci wacce bilu ci minen yana tam ne jendang dir baro ka jang ka rodien ma tuka rodien ka ken ka rodien tele mu ku ka preja tele mu le roda akam gen ka rodien ko cha ga ten ka me di cha kam ko de gin ka nuore ka me ti ko ka rodien naka ko jenda na go sel bu kimi yadide jaga ka bizi ko chicken bill char no ti ke ko mete wano dia je ngayen dial right now ne ko do joko ja akane den ko no ngula tem right now jel ke lew jel ka lora ba tele mil heroda akane to cha mu ka me ko be ka dina ganke bu nyin kan wore right now chicken ma chicken to mro den jen ka rodin ge jen shangono ka kwi wok nyin ke kwi man chala da joje ne michi kuma cha taga mal mai dial to daga captain ken mi yet kan de kan ya yet kan muni kana biyet wana mo de kuma der tetet chekero mi chala da kama char bana repeat nyo da kama char chela da wone ne michi mal che ben kan gotan konan tikin security kan dial ba mo ki dul gora ka ba kuma ba jela dan wana mo na ko la dine amma joje ne na man mi chala da kama char re ma char ni ga cha ka teya tene wan ka jang la do ichine ite ko principle re ma cha te na met ke kwale ku je principle dien je ko kring ma cha la do de mal derben ban mal ben ichina roj ene ju na do na we ke election ka balat ko do mo gwa de la principle mi je de la wrong no ka nye dakran ma cha ke ku ko re dan ji to ka 1991 men cha ped wi jana di al self ke mi yadi so ko re ji to kam jana ma karodian ano chene dum wan cheka nak ne jendang yod baro ne dangol badda ki to wan te ka bot right now so ne me de la jeri podan yin ling ano bi mal bere wi ka Sudan by the way enemi cha jo dan cha la da dakma char cha laslet enemi chi dakma char che bara chi ga ken self kem yadi chi ka nyur and then cha force ni ken dial yes pele ayo kan ne kan kem yadi la SSPDF cha ga mat gwaskel ke bon dial ko ken mi cha mat gwaskel bina ko let ko de ba Sudan ba me dial tin dial ba ko and then bi mal be shuben a jo no ramal lugri Dr. Rigma char ka jo dan la de no de na tikamal maram mo jaram dan tikarek so jen dan le ro de ne me bayelu more information mite michi break biya ta gaman